While I was a student, I came across a work which really intrigued me. I found out the maker of this work was Tanel Wiener. Something about this work immediately made me want to discover more about this jewelry artist. And then I found out he came from Estonia. In Tallinn, there's like one of the only universities in Europe where you can do blacksmithing. I think there's another one in London, but that's first of all not in the European Union anymore, and it's also expensive. It's provide to me to experiment totally different things than my home university. I will concentrate just only art. Erinevalt teistest koolidest, kus disainerid õpetatakse, meie paneme selle asja nagu materjali, et me mõtleme selle asja välja ja iga kursus lõpeb sellega, et me teeme selle valmis. Et kui teistes koolides on see, et see disain tehakse paberile ja siis on tehnik kuskil teeb selle valmis, mitte üliõpilane ise. Üldse Eesti üks suur pluss on see, et õppejõud on nagu oma ala parimad. One day I was a little bit tired from teaching a large number of students. In the UK, student group is pretty large. It could reach up to 90. We take only 8 students per year. So students can get personal consultation or advice. When you are in the class, you are together. And in fashion department, we are only 2. So there is no difference between us and the Estonian students. Nad toovad kaasa omapoolse niisuguse natuke teistmoodi nägemuse, näiteks mul oli üks Türgi poiss ja kohe tema tegevus nagu eristus, kusjuures nad näevad nagu meie kultuuri mingisuguse oma prisma läbi. Ma olen mitu korda välistudengitelt kuulnud sellist tagasisidet, et nad tulles siia tajuvad sellist haruldast nagu perekonna sarnast intiimset vahetut inimsuhtlust. Osakonnad on justkui sellised väikesed peremudelid, kus on oma vanaema, oma vanaisa, omad pahad lapsed, et see tegelikult toimib hästi armsalt ja see annab mingi inimliku mõõtme, mida ei ole enamikus maailma ülikoolidest enam. Ning üks väike asi, mida ma alati ütlen nagu praktilise inimesena, et Tallinn on jube odav ja kihvt koht. Et tulles siia tudeng ei pankrotistu.